Asmandağı jettigen alemni üçün jetti. Tengir gelip tepse dağı Tengir özü gelse de tengir bölümü tengir. uşul şirk. Sözcü Hoca geldi bulut degendeki oğlanı İsrail namam var. Uşul şirk болады айтып коеюн. Şu aşağıdan oldu. Мына анчамша Монголlarda bir vakti balandı kısa sonra oldu. Жанагы музыка Түркиянын ырчысы бар. Ömürdeki burada yiyorsun da. Ne onu lazım. O hazırda sizin aranız bu kişiye jaktı dağı anam bana bu nerim nele dep soradı da. Oşoğa kaynalı adamız da. Bu nerim nele dedi ha bol dedi canım. Kız uğurlar burada bu ama Yaşından yaşı bak kaldı. Dı var ha. Kal degende ne? Bakkal degende narca akı kısım yeri uğur var hatta. Kafiyalarda Менин Түркиянын бир ырчысы бар. Рафет Элерман. Анын ырында bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Tara bu kişinin men ölüm, eski beni tutamaz, bir uçurum gibi düşerim. Çakılganın jark etken tezginde şap düşende ölüp keterim, bolden, yaşadın toyup kettin degen manada. Uşul ırdın tasirinde көп бойдоктор сүйгөндөн таарынганда баштаганда ушул ырды угуптуруп өзүн өзү өлтүрүшкендер. Карасаңыз, мындайча айтканда устаздын сөзүндө мааны бар. Ырларыңар динден чыгарып кетпесе, жашоонун нугун бузуп койбосо, адамдар туура эмес жолго бузуп салмаса, ушул өтө бир баягы ырдын текстин текшерип койгон. Мисалы үчүн тажадым баарынан деген ырлардын баардыгы жашоодон Кудайга шүгүрсүздүк келтирүүгө себеп болуп калат да. Ошол үчүн сөздөр ырлардын баарын караш керек. Ayağındadır var mı? Albastı, meni bastı, ben albastı. Anlatılar ek gündele topladı. Ben aytkan ırdı İsrail Namanbayev Kuday dedi. Enаны Gülnur Satılgan'dan çıktı da. Anam ben izledim şu aytip koyayım. Anam al mınt deydi. Dağı bir ırdı da. Tozok 5 bolsam anı da göre tozok bolsam ağa da düşeyim degen ırdı var. Bu bulbayıp deydi. Azırdan özüne tozak izle var. Usta жанагы ырчылардан түрк малдарды уйкашып келтиргенде жалалдын тегине де болгон айтышта биздин акындардын бирөөсү дал ушу баян менен айтып атканда болот деген акын кара тоора Kömür. ошол ырдап атпайбы сен азы барып келдиң анан мындайсың деп ырдап атып туруп тегенени мактап туруп бизде аллитерация менен уйкашык менен кулупталып айткан сөзүнө ырдайынчы жакшылап сенин кара ташына барып айлангандан көрө тегене деген ташты тегеренгеним жакшыраак деп айтышат. Моундай сөздөр билинбеген менен динден чыгып кетип коркунучу абайлаш керек. Кээ бирлери бар замзамынан кымызын жакшы деп ырдап кетет. Ооба улуттук баягы улуттук ичимдик болгону менен бурган замзамга кыястап замзам чаңды ийишке себеп болуп турган ыр эмес да. Akıtlar gelecek. Ал келбейт да. Ошон үчүн салыштын кызын башканда эң көп чек. Ошон акындар чыгып кетет. Ошол маданияттын ичинде тогуз болбойбу? Bu da sasınca olur. Bir Allah'ın adına kısmet var. Kaçıyorlar oğlum. Kalıslar bolsa ayla жок жашайт. Burada bismillah desең 5 bala келет. Allah desең 6 bala келет. Тегир desең 9 bala кошулат. Ошондой да устат байкалмаган менен. Kalıslar нени карап баласын түшүнбөй калат. Bir sonrası çıkıyor. Bu bizdeki İslam'ın Biz arkanızda bakacağız. Sizler için Ya ağzım ne ben yürüyüş gerek ama İşten çıkış gereken de. çıksaydın. Менен чогуу десең ичи жык тамаша. Эниги алып.